True stories were miracles were. Nanende fresh na manda ene ntizino ndei mafa katabanya bindikale ndo mulindela bya. Okay, hauna stress. Udongo ndo mulindela ne kwa mthonga ne kona tibora tangana nga madobo. All right. You wanga sweetie me. You wanga baby me. You wanga. Ano pera kat? Ani arumi wana dozo ene ngama to bachi rumo obudzana zokuti otwa rotensi. Ndono kona zvaranda ndisina chifhinga chori. Ndirato ana sebana chifhinga hani. Uri every time ene chirumi unsendra SMS ari baby kadri tanga rumo somewhere. Uyabona mi uyadhiva menina chi atina dzi SMS. Baby I know uri eno kwagai. Ene rutadzi nazvo. Ndikunaga. Ene wakamuraro ai. Hayi ai. Atikuya kama. Ndirato ene wakamuraro kambe ngoho. Kamba ngo. Ai mandira tokazochenda chidera na chidera ma. Uyazibone zonke kamba ngo kunyanga ndoita mi. Ndikaganya thamu. Ndirato neno mbudziso ene kadi chemuraro ti. Neno mfanira ufuna rothe ene ndenda kudomu palone. We asankhoro ikankhoro ase blito. Ikotombera tu. What do you mean that? Ene namsiri kumpa chance chopesera ti. Ene kadi chemuraro afunane nane end of discussion. Okay baby. What do you mean that? Nachimbola rakuma. Namburi yanga ya jaiva rakuma mtwanga. Baby ndiye mrata man. Namsiyo to lengo sika ngorare. Ndakadhivana parayedze yamanya. Okay, zvapesese yamara. Omparela kwena musi. Titovana manje vangotoraro. Hai, ango wadhivanda mutovekana mutwanga. Achituvondisone manje yeshe kamusungana mu. But serious wamba ngo pendo tozvona uri namusara ndasangona ngo ndasodochireya. Mara nandina mafungo naye. Mafungo mini mutwanga waziva ne mafungo no vakhaine ndi atagaro akadomboza mutwanga ukunira ngame. Nakhaine ndenda vakhaiti. Nendibona ri nekhana kazwa kana yene nje azipele zokukhuluma. Mara wait a minute. Anyway, ndosizasha asikochimbira. Ndirato mara kadzotombudzawo mara ukuri nendiyo tuwanyi zvino ndothembera khaina voko mukatuka so ditemini mara. Mara nditova ndisichamufuna nditoita mini nditova ndisichamufuna hani kadzombudza wait a minute kana ndawana munhu ndandanda. Haya tinoona mumwe nditova nditova ndisichamufuna. Wana ndirato azvitoitopfinga ine ndira mawacho wadzofere vabebi vanga vothe vadhiva ene chimwe na chimwe changa chipedza ene mara inokumbudza mafunga so ukoda vari ndinoita mini zvito. Uyadhiva mini nati enozoona munhu ari kwinofirisana. Azvingotoleriwa wana muthu unondova kwino kufanana ene manini. Nekhari ndipoweti. Mara vana vachindirato mara kadzotombudza mara ukuri nendiyo tuwanyi zvino. Atichamutoda mara. Vana vacho mara Rufuna ruyada barwatitua Wambanga Irani nini buzanga Menali buwai Roba richi funana Richi anda Radoba rafesasa Yo, ribuwani ndo mufundanga tsi 18 za March Ndarikapa ndo tiwanera musatsi ngori Mrado Brian Mrado Mrado wanu na musi ngana ngana sikufunga panana Mada Kufuka tangana mimi Ati ni divini mtu waso mngana wa mrado Ndi divani mtu wa jabula uzura no tangana Majidunda tangana na kawa madonga Kufuka tangana Dando tuma tumbu zoto tuma Kufuka tangana Ati na msiluri ndipo zubona zoto ya wano pati na mwana Mayu madonga Ane pa laenda wando chimbira oda Tena kumora buku wale pa kushi Uri kana wana demo Fafika superi kana wana Nangasa kone sapota na memara kutubu Kwa fanya chuma chishanga Nikwamba kalirato ndokubona na chimwe chikanga chabhaji hapo muramboni hoyu noni wapa noni ubvanga apa mara mazoto ona mwana ona nyasimutwa kuma mara